Nabonye ukuntu bagenda. Ase ko nanzo bibona bararesha nanzo birimo aho ziko bapima kuri metero abana basirikare abahe n'abofisi unajya babo n'abofisi baba bari muri za bande bacuranga baririmba aba ntabwo bajya bajya ku rugamba ntabwo byemewe abapolisi bambaye neza. ese iyi myenda iba bose bambaye neza. yarutaye arukoze rwatakaye ururiya reba urukweto rwatakaye baba mukanda ni agashusho gukora ikosa ryo kunama izi ni roketro zaba
uzi abantu bari mu kazi ndagerayo ncumbagira damase zoom yawe iraciriritse ihita icumbagira ambarebere kuri screen nibwo mwishare bahita baminuka baraminutse
oya Haje gucaza. Urako umusirikare. baba baramenyere kwicara mu birori gana Ajyanye n'abakuru waruje. Aragera harananyuramo hano. ubu se hari umuntu uzavuga metero 10 Bagaragiwe n'umukuru wa polisi n'umukuru w'ingabo n'umugabo w'ingabo. reba korari ariko bahita korari imirasire Ntabwo ari iki. sabu hariya bakebura izosi ku buryo ryanacika wa mukobwa nawe ujya guturuka ndebe uyu munsi ni mwiza koko umunsi ni mwiza Hello? Utongera uhamagare mu harasi. sekretari apfuye we arya Halo? Halo? Oui. sinakubwiye ngo bambaye utuntu kandi
kumva ntabwo uri kunyumva neza ntabwo uri kunyumva Yambariyemo utugari ko. mbwira kuri sitade Nk'uyu muntu abahamagara ashaka iki koko? Bambaye utugari. banaza amaguru neza Umukobwa katama karirimbura. Ako uziko baniga modo. amaguru Baratwambaye. Ese amaso yanyu arareba urabona batambaye utuga. Oya reba. Ikirenge ku kindi. Igisirikare kiraryoha. ntabwo wibeshye ntabwo nibeshye mwageze hose uhamagaye ubundi yitwa ngo wari uhamagaye
baba bahagaze umwanya munini. hari abarutanze ubundi ntabwo bijya bibaho. Kamanze arya inkorera ikihe gitangazamakuru ukora upamoda urabona ukuntu mbona mfata video za dani yewe cyanangaje uriya mugabo twabonye yagufotoza ntuza Tekino yabutushe bayita Tekino International. no sinacyashasha ni ishaje ndaza kwaguhereza kuko nanjye nagafasha hariya harimo haraberamo iki inyi ese turamenya duca he dutaha buriya hano hafi hari abantu bacuruza utuntu turaha uturase